le go monna utlwileng e shomi tsa di tshwere monna matakana di sa tsamaya le ona ne a tshwere matakane ne kudla ka nyeona tjena na mona ka khido mona ne shopo go ya matakana tsamaya le golang ntate le teng a tshwere matakane Hayi bo ile go a mfufuletswa bosiwa tjelo wena o re mtseki o re ba tshwaretsweng o etsa ba tshware neng ntate hayi bo ntate ke nna yona la fufulelo ne ke nana le wena o mono no yo tse ke re RBE ya hloka producer banna ntate o re matakana ke ntho ya hona tje mantsibu ya mona yo tabena e ka ba tshwaretse ntho e kopantse ngwananyana so majitana bo 5 ba bona ntate ngwananyana ena ke tse ho etsaetseng mono no o tseba ke na le bo ma 2 days a tseba ke sa ba bone yo o reng o nna wa tje ngwananyana 5 ebe se ba entseng wa tje yo o ba hele ka tla fufulela bosiu bana le go re sa tswa go senda mapoleseng a o so felele nako e kae e modimo a mona ga loa mo yo ntate ke eno nye yona ntate o romela picture ya bona na tjekido ntate o romela picture ya bona re go sendela yo nna a tjeka neta le a lelekiswa le batla le o hlatswa ka teletse ayo yena nna satana re le ka nnete hele go e golo mo sentwena le go no tletse ka mone ba tshwara so le foto tsa bona modimo go sene ke bone ntate ko re ba fungwane tulong e iwane kaofela ha bona ke bona ne la qeta ho etsa mosebetsi a ke tsebe ntate re go nne picture e yo ya go romela ke bona ba fotuwa ba tshwara ka ba ntse ba etsa mosebetsi banna e bene ba beta tjhe sefapana ke melleko ena ramentse ntate ba ne ba ja ntate ba fungwane ba ja mono ntate hle o le pesi Derek yo le go hai a ke tsebe le gore malana tswile ka ne sentse ke le tsile ya ntlwaneng ngone tjena ke utlwa tje mpa ena ka e kurutsa ntse sa feeling yo atjhe yo le tla re emisa ka pelo mo ntate yo modimo ne ke re ke go futhumetse ne ke re ke go futhumetse le goa la